Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngikwamukele kwesimanje sikuletha zona iy'ndaba ey'fika ngaso-ke isikhathi abalandeli-ke bakhe laphana-ke uKhuzani-ke umfo kaMpungose bala-ke ukhasha ukuthi ngempela-ke kungawina-ke omunye-ke umculi kulona-ke lela qoqo-ke okumenywe khona laphana-ke yena-ke uKhuzani nabanye-ke oMafikizolo nabanye-ke abaculi okubala khona-ke uSminoff inqwaba yabaculi emenywe khona kuyona-ke laphana-ke kuma-Metro Award mbukele-ke abalandeli baKhuzani bethi ngempela-ke noma ngabe-ke awunaso-ke isikhathi sokuvota kodwa ungakhona-ke ukufakela labo-ke abazovota ngempela-ke bekuvotele-ke ngayo-ke i-airtime lona ozobe uyifakile mbukeli-ke lokho-ke kuchaza ukuthi ngempela-ke kumnyama kubomvu bafuna-ke kuwena yena lapha uKhuzani-ke umfo kaMpungose mbukele nansi ividiyo efakazela lokho mbukeli engikhuluma ngakho ukuthi-ke abalandeli bakhe laphana-ke uKhuzani balwa ngakho konke ukuthi-ke kugcine-ke kuwena yena laphana-ke uKhuzani-ke umfo kaMpungose mbukeli. Siyabonga. Yabona Blue Nation angilele la ngicabanga uSminoff uSminoff bafowethu bazoxola abantu abakuloya mncintiswano asisho ukuthi asibahloniphi futhi asibaboni siyababona impela abantu abakuloya mncintiswano wama-Metro but uSminoff Gumede kufuna ukuthi ethi nomelele ehlalaza ukuthi uKhuzani ubani. Yabona nongakaze ngavota osupport uKhuzani olandela uKhuzani kuleya nto yama-Metro mayimdida bafowethu akasithinte sizomchushisa mayefuna ukuyivotela onqena ukuyivotela sikhona akayifaki i-airtime